The Partit Laburista have been with us. I am 48 years. Partit Laburista has been working and fighting our fight even before I was born. Dan kien il-klim ta' Angie Caruana fisem Rainbow Families Network li hija wkoll li tappartieni mal-komunità LGBTIQ+. Hija qalet dan f'attività bit-tema Unapologetic Love, Empowered by Pride, Embrace Your Pride, organizzata mill-Partit Laburista, Equality Labour, iż-Żgħażagħ Laburisti, il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej, Rainbow Rose u l-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew bħala parti mill-Euro Pride 2023 propju fil-Euro Pride Village. F'intervent li għamlet il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li minkejja dak kollu li nkiseb fl-aħħar snin xorta waħda qatt hemm lok għal progress li jmur lil hinn mill-leġiżlazzjoni. Żiedet tgħid li l-punt tatlu għal progress huwa li kulħadd ikun liberu li jħobb lil min irid. Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Mark Angel iddeskriva lil Malta bħala eżempju hekk kif il-Partit Laburista kellu l-kuraġġ li joħloq il-bidla. Where there was politicians who had political courage and they changed it. We need politicians like that in all countries because only with political courage that we can change things, and Malta is a wonderful example for that. Diversi kelliema barranin minn organizzazzjonijiet internazzjonali faħru wkoll l-ugwaljanza f'pajjiżna anke għal fatt li pajjiżna jinsab fil-quċċata tal-klassifika il-Gajurib. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aqda Forbidden Colours Remy Boni aċċenna wkoll għal diversi sfidi internazzjonali li qegħdin jolqtu wkoll il-komunità LGBTIQ+ filwaqt li ddeskriva lil pajjiżna bħala eżempju prim ta' ugwaljanza. Kasper Enevolsen, il-Viċi President taż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej, iddeskriva lil pajjiżna bħala progressiv filwaqt li xeħeddaw ukoll fuq realtà kiefra il-bullying ġewwa l-iskejjel fil-konfront ta' persuni LGBTIQ+. Ruth Baldacchino, attivista u lettura, indirizzat l-importanza tar-reżistenza anke fid-dawl tad-diskriminazzjoni. Dan filwaqt li l-membru parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Engerer semma l-importanza tas-soċjaliżmu fid-dawl ta' ideoloġiji estremi. Tkellimna wkoll ma' Jorvin Buġejja, il-President taż-Żgħażagħ Laburisti, waħda mill-laqdiet li jorganizzaw din l-attività. U allura permezz ta' din id-diskussjoni qegħdin inħarsu lejn aktar riformi, lejn aktar informazzjoni, lejn aktar edukazzjoni biex nwasslu aktar messaġġ ta' ugwaljanza, messaġġ ukoll ta' mħabba.